Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kani kalong a big shock to all of us. And ngishu ay kublay shibon ba yo blay ba klamdon kanu ka fatal injury. Ki tegi building siya din pinapay lapan dot kiyat. Pinapay ki building sangi lapan dot kiyat naka-impact jong kata kajing betay. Ti imat ba kata kajing betay ka kumbanga smutu na ka brief ka bangayo kandet unofficial brief na kipulit. Balakti batla tep yung tao ID siapok daw kundit, not a very deep digging. They Henry all of this ngidang up to be verified by the official communication na kipulit. Kalong shocking yang ni namar kamtam le ginong yaw ngidang sidap convince ginong yaw bikin dilukit no hakane kadukan batmay. Kani kadi kesni ka baar baka play kedukan kadang don kajing snow song shit kajing snow comment raise sendet kalong kumni ti kalong shocking yang ni but ngi condemn ya kani ka barbaric act namar ba mudur makise lada don ba mansa tingi ngi suang kumniken kipat ba kum ini por te dei ban ya petha lada don kanu ka jing train ne ka jing le mano ba bu kanu ketiar ne ba i phla ba kiti ya kanu kecaka ladapi don kanu kum kata ke movement wat no mentira pentip namar ba kum kani ladadai ba mensau ibreu ladadai ha kejak hapo kayo ani pila ban mudur ka kalong ko susi shibun ken ka pangiyo jik pangiyo sngo ya kajing betai ti kani kecaka ka ba long chronic ba ban betai ki transformer tinggal orang ay malaplo. Dia ngapurkat to fire brigade, ngapurkat takin namar ba kini kehidupan hang nem si jaka ya kata kajing betai ki transformer. Dia hadin tadi ka klem lep show kalat jung ni. Tinggal MP kan dia tekam dai re ka kajing betai transformer namar batang la betai transformer kalat buruk wei la lep not. Dia ngawat jing tiap ngafon ngakeli ngafon shwa namar ngasno ba location kadi hajan yau ngafon i president jong ka market committee ngong pi long kumno long ni madam lakan det kat bala ngong pi bit ya biang pi lemdan ba mensau yang madam tang ti hapo ka ka biar ka ba hajan tam yang tau tiar ba betai de betai ke erang tawom de ka gas yang namar ketukan lemdan jing julor napo kan kadai naban ti EMDC advising yung leg out chato tingawan no siya ni ti ndala yung iyo kren ye kitu ki bamansaw idon iwe bamansaw arngot si para ti pun put ikati kedukan nanti lagun benai ki claim play kedukan namar ka lockdown ti kindala iyo relocation ti yung to pinya pleno gidang ye pun put ye kedukan ti ha kata kajing betai iwe na ki si para la mansaw la dai da kayit daki mau daki la don kikat sibon ha pakti ha kajan idang yo emergency treatment mentahan Nazareth idang le x-ray ru kenang ba inum ban-banwat yo don kinu internal injuries itu iparajung iti iklam la su tang ban plate ru ya kakmat namar ba la dap da katdem la su engulf da katdem ha katu kejaka ti ndala yu i kum to tingi mudur bet ba kam deire ka gas kam deire ka transformer mar te transformer ti hedin rutang siya dep upgrade ngalak kuslay yo de te ka transformer rut lam betai te ka jingkeli kami ka ai ba betai ti nilayo jingtip bentan na DC bat i SP ba ka don ka LED blast kila dep ong tamba ka sulok ba menta kindang invest IED blast menta ki haban investigate further tikadai ka IED blast but pinsayo ya ka press release na ESP dalade hakaban pensay ya kata katno kajing plan it was a timed IED te kalong shocking yang ni bantip ya kani nama nadu menengi dang ya up ikitulit bakin ya tu ingi ke